sanibonani kuphinde ku-platform yekhulumbuzo njalo kubingelela umathinto wacebisa intombizi yami ushalaza roze umshakala abadala zamqoma kanti-ke okamasikandi ujwayele ukuyisusa sephinde wayisusa sekhumbuleke ukuthi-ke udume noma usabalaleke ngevidiyo ka-3 second lapho khona-ke ethi utshela ukuthi abantu amabalengo bafuna imali yase-absa lapho khona-ke base beya khona laphana futhi kwa-3 second beyogqilazwa kanye-ke noquality kuthiwa-ke wayesebhoza Smirnoff lo singamdaka uquality kuthiwa yesebhozitshwala bungamdaka kanti uphinde wenza ividiyo lapho khona-ke elingisela khona uTshatha ugodo mpokangobe lapho khona-ke ethi nginithandani yabo wamlingisela yena kodwa kwangathi yena kanti uzokhumbuleke ukuthi ingoma yaSmirnoff iyeza ethi imali yase-absa khona namhlanje bekuthiwe nasothola link ngani zakwethu asigijimeni siyosubscribe sishare comment ukuze-ke nangenelanga mase kufakele ividiyo ozoyithanda noma oyithandayo ukwazi ukuthi kube wena oqala-ke othola notification ngaphandle kokumosha isikhathi sakho. Mina ngiyafisa ukuzwa ukuthi wena umjaja kanjani uSmirnoff ngoba into ayenza abantu sebephinduke bayithanda kanti ekuqaleni kanje ngokudelela uyakhumbula ukuthi walingisela ubhekumuza walingisela ichalaha walingisela bonke imfezi ocevuzile nje bafethu kumnandi uyifakile igame uSmirnoff kamaskandi kumnandi kakhulu ividiyo yakhe lapho khona-ke edelela abaculi-ke ikhona iyona le landelayo ngane kwethu ngale kokwanda ithokozele mina-ke sengiyedede nkulu ngikuthandani. Bafethu uTshatha khona balana ngomnanzi bangana mama balomuhle ngamehlo njenganele uThembi bafethu